Бу маннык онлайн форматынан правительство отчета болбута уже писала. Домолар үяһа бүлүләр, үшведек кытымлар маннатан жаһалталар, депутаттар, тахлаячылар баллар, кинелер тәлбәгә итеп еттеләр. Хорак нәһдектәр кулда бир выступлениягә бестиге тие уйдылары турдылар. Оннан бу Сергей Васильевич Мясников алтала правительство отчеттур беләгә наха үшведек эппеттәте ди ханалыбын. Оннан бу правительство отчета уркуттан уратыта бу хакалы ватта. Ола хакалы уйдылар, она хакалы корыйдырылды бат. Негәнән наха астынан турабыт. Кандай министрлыклар барлары? Тамында хама этоннары бит Минфин хуак. Министерство финансов, она там Минэкономики, Министерство строительства, транспорт министрия, Госкомитеттар, Министерство инноваций, Министерство промышленности, барбаллар. Толорек петеллыбыт, ата ол тыйып каччылар эттен правительство кайын тükелине петин итепетелер биле. Министерство финансов тыттыбатага. Ол ихин ол каччы макуластарга тутатына эпетел батакпат. Чоо аргитто хостна эпеттектер денер деп.